ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Gumatangak man, Maray. Apay, kaririing mo, Mare. Aldawon, alas 11. Isungarod nga umayak gumatang iti asayn. Tapagasin ko ijay lutwak a pangaldawan mi kinibadong kaw. Apay ako nam akariring kaw. Wen ata kusok-kusok mo day tabuok mo aw. Kaslasaan na nasagaysay. Kasta talaga no awan magkukwarta. Apay ngay siyak. Awan mo makukwartak. Nga masagaysay kung manlataw tibuok kaw. Ay nakastuya nga road, Maray. Agsagaysay ka man mat, nang runa no rumwar ka di tabalayaw. Di mo maipadlaw ang awan makukwartam. Ay nalakwan naki din iti asayn. Tama pa na kung agluto, Maray. Tilamad-madlaw, ma. Ay, anya mo tanda ito yung luto masidayin ta. Nagtamnay mo teng. Na, apay anatamnay ako nam kainasinakmag. Kunam nga da karni ti manok na. Ang awam mo ti makita ka karni ti manok. Kay panunutom latan nga dakar ni ti manok na. Anya? Ay, unay mo teng. Makapaawan ka mo iti ganas. Aganos ka, tawan kwarta nga igatang ko iti naimas amasida. Uray ko manusan anaimas sa masida. Basta napintas ka mo takitaing. Di kan tupay nga makasagay say Mike. Awang nga rod kwarta. Di mo pa'y masangot agdigos. Na Kat talaga mo tasaan kang agdigdigos awang gayam makukwarta. Ay, pagsalutam la amin ay, no awan makukwartam. Ay, kaasimot ni Marituyang nga agap apiras manen iti kuto na. Adakat ijaan ti agdanda. Ay, no apay mo't adita pa'y agdanda akawayan ti pagapirasan na itikuto na mat. Wen nga rod lablabsan dagiti tao. Dayta, tidildilawag kan kwa na. Di payag sagaysay. Kasadot nan samot aminan nga aramidan. Kasanukat padak mat ngawan makukwarta na. Ay, kat agpapada tayo mat nga awan makukwarta na. Ang uray kasano, makasagaysayak mat latta. Katwan, alangan mo't abaybay amday tabagem gapula ang tawan makukwartam. Ay, katwan amare. Nay, kita mo. Nalpasen ang nagapiras iti kuto na. Nakapanimidon ni Marituyang. Ay, ipadlaw na nga rod uknay nga awan kwarta na. Ay, di natalakot tultuladan nga uray awan kwartata. Saan amadlaw? Di mo kunain, analayaan man ay napapaya ti sidayin ta. Agbero kapay laeng mo't itinaimas amasida. Ay, kunakon kahit. Awan pa'y pamigsamag nga agtrabaho no kastay. Ay kataganos ka. Di ka pa'y amumot agdiskitar mo iti kwarta. Pagdiskitar ako, ma. Adak tuk-tuk-tuk. Tumakder kan, tasi katimang lukat. Ay, sikan na. Nagsadot ka matang. Kanatuyang, rata ba daw? Di kwaraw, yung kalukatanay. At dala itad ni Kwarog apagsayaatan saan ka ngay kikan. Ay, niya kumangay ti pagsayatan nga itid na. Umayan! Apay, Kwarog. At danjay payout yaw. Mapan mo alainain. Payout ko nam? Una na, kwarta. Anya day tatuyan. Shh! Di mo ibagbagakin ni Tatam Abadong Ayawan! Aguli magkalaang dita! Saan na mabalin na maamuan? Saan? Kwartak tulaang dayjay umay kualaan. Nagsapa ka na nakareeng. At dapa na. Papanam ngay. Dita mo ta? Sa dinaw. Ay nasaanan anaskan amamuam. Agtimpla ka kit diti kapeng tamapanakaw. Adaya ka pa'y. Ay awan gayam. Napudot adanum latan ti inumaw. Ay, day tamaawat yu akwarta, di yu isugsugal. Wan! Igatang yaw, iti masapul yaw. Sika ngay Marituyang. Amo, kapitan. Naskay nga iti umno ti pakausaran wano pangigastusan yu Unay kamutin, kapitan. Saanin ang masapul nga ibagampay dayta? Taamok daytan. Ipalpalagip ko nga ron, kadagiti dadumata na isugal da ti payout da. Igatang ko iti bagas kan bugoong, kapitan. Very good.
Agsugsugala kaya mo. Ay, saan iton? Sanon, agungot ni badung ko. Ayun gayam, kapitan. Kaanon tumanen ngay ti payout may. Na, kauawat yung lang. Damagamanan ti next. Wun nasken amamwak. Tama nga nuuna anak ni badung kaw. Ay, yak man amaw. Napayasan ko anasangputan ni Tuyang ko balay may mare. Ay, saan aya? Nagsapa pimanaw. Jak amaw, no sa dino tinapanan na. Napansamot iji barangay hall. Anya nga taramidin na ijay. Napan na inawat je payout na Aja, piat. Kwarta day tamaray. Kuwan, Ay, isumulagaya masaan na ngayon bagbaga kanya ka. saan ka amadanagan? Napan siguro nagpalingki adagos Ay, kitsapay ko takasta, maray. Naimas to ti sidaan nyo intun sumangpet ni Marituyang. Nay, sa dino ti papanam Marituyang, Mapanak man ijay ilay, maray. mapan ka makipalingke? Ay, katun naawat ko gaya man jay payout kaw. Ay, imbag ka man maray. Apay si ka, saan ka akaraman itilistaan? Ay, saan nga road? Nadantuman ka no sumaro no a payout kuna ni kapitan. Imbag si ka tanakalista tinagan mo. Binulanin daytoy a payout, maray. Ay makapaapal ka talaga, Marituyang. Sige, maray, tayo nakadluganan. Panawan kan dito'y paradaan, No nairaman mo't kumatinagan ko itilistaan dagiti makaawat iti kwarta. Mayat kuma. Saan ka nga ron ang mabaling? Apay ta ipilit mo aya? Apay, saan ang mabaling nga ilibas mo? Na, maamuan da ora ilibas ko. Maamuan da di anyat maibagada kanya kon ngay. Dua kami kumaitakan ni Marituyang anapan nagpalingkay. Na, napan nagpalingki adagaws ni Marituyang. Ket no nasabat ko ije paradaan, kastala unay ti panangipasikat na itinaawat na akwarta. Di mo ka diapalan ni Marituyang. Kasapulan dati tulong. Apa narabyan ka nagawin? Napanagayam nagpaparlaw. Anya? Kitam na iti buok ka. Kuso-kuso ka di pay. Nay, street mo tayo. Kitam na giti kukok. Ina, nalabaga da mo tayo. Napintasak ka daing badaw. Nangalam iti pinagpapintas mo. Jay kwarta ka. Amaw, kanapan mo inawat, di payout mo. Kasla akbalasang iti panagriknak badaw. Kay, ayan na nga, di ginatang mo akanan ta. Ay na, adda bagas dita. Agluto kalat takaday. Diyan nga si Dan. Nagado di tabo nga ti papaya. Ingkag purusa. Ay, unay ka mo tayo. Di ka man lang magimatangan iti si Dan. Ay nabadong, daytoy lang ak tinasko nagastusa. Pinagpapintas mo amin, di kwartaan na awat mo. Una, takat katawaan dak gayam dagiti ko kumaray. Ita, siyakon timang katawa kadakwada. Saan dakon amabalin nga uyawan pa. No naimas ti sidaan da Marituyang, apay ngay asaan matlaangan nga agasok day ta kusina da. Ay, saan pa'y ayaan nagasok? Kano iso ti sipsiputak, taan mo maray, nagluto iti naimas ni Marituyang, agasok nga agasok day ta kusina da. Sa bagay mo't kit di Oh, saan mo't anagasok apulaos? Ket no nasabat ko pa'y idikal man ije paradaan, tanagpaili adagos, apaman anaawat na jay kwartana. Nagaliston anagudong. Ay, uray siyak mo't No adda maawat ko a payout, ay kung mapanak mo't adagos agpalengki Yay ngamaan niya nga raw, saan kamot akaraman ije listaan? Uwin nga rod Ay, nagswerte ni Marituyang anya. Di mo lang nga rod agluton. Taoray lang abon talaang nga lutlutun na kuma. Kuma Nay, Marituyang, ada kamot gayam dita Apay, saan da ka nadlaw? Na
Na, sa balimot day tabuok mo, maray. Ay, wan. Street mutan. Saan da ko na mabalin nga uyawon ita, asaan nga agsagsagaysay. Inuy-uyaw da ka ayamot. Maribanang, inuy-uyaw mo ka din ni Marituyang. Ay, nay, saan ba? Da kayo itan ti uyawan. Ay sos, imbag laki di ta pinunggos ko ti kulot a bukaw. Ay, sinagaysay ko na ito'y buko. Sakbay arimwarak di tabalay may. Anyamot da tabuok mo, marikwanang, Na. nagadote porpor na. Ay di mo mutpigsaan ta kababa ino ada makangag Ay, agawid akmutan, tamapanak agluto. Ay na, maribanang, gapo iti kasasagay say mau, na yung ingpisen da tabuok mau. Na, Agpada kayon kin ni Kapitan Amakalkalbaw. Na, ay, awan nang ko. Agawid akman lang. Di yung latultuladan da ito'y buok ko nagsilang naglamuyaw. Kaya't mo nga aprosan, marikwana. ay saan? Sa anak lang agbibiseng. Uy, awan dak to mga main. Anya nga ita. Da kayon ti permay nga umapal. Nakno asino abalasang jay nakatalikaw. Si kamot gayam na natuyang. Kasla balasang ko nam kwaraw. No nakatalikod lang akas labalasang. Siyempre, street gaya man to'y bukaw. Saanan ako sukuso akas iday. Saanin? Ay, kwaraw. Damagaman kin ni Kapitan, no kaanon tumanon jay payout may. Urayang manay. Di mo ibagbagakin ni Tatam Abadunga. Ang mga nuisaw timapan mangala. Abay, dakas no iso timapan mangala. Ay sana mabalay. Nasken asyak ti mangawat, kwaraw. Taadan tumanon pagpaparlor kaw. Ay na, nagpalimusaksan pare. Ay, apay ngay, kapirmimot ay nga agrigrigat kayon. Talaga mga mga grigrigatak pare. Oh! Awan bagas may. Awan si Dain may. Naa, Kasano pa nagbiagday tangay. apay ko mga awan. Kano ka pipi out ni Marituyang. Nag-pay out nga agpaiso pare. Ang pinagpapintas na mo amin yung naawat na kwarta. Unay mutin. Pinagpa-street na itibuk na. Kin pinag-cutics na. Kasta? Ay, kasi ang aron pare. Mapanak ang trabaho. Ajak pa'y nangan. Ay, kaasi kamit paray. Bayam, tayo tun sumaro no apa nagpipi out. Sikat ti mapan mangawat. Ay, nasaya at man pare no kasta. Di mo lang ibagbagan kinituyang ko pare. Duha talaeng ang makamaw. Imbag man di kumarik atuyang tapimbintas. Siyak, lumalaad aklata. Hey, apalam man ni kumarim akunak. Ay, apay, di mo nakita dagiti kuku na anaglabaga. Amok ah. Jay buok na, nagsilang. Ay, kasapulan ti panagmintinar dita. Pangalaam ngay mo, ti pangmintinar mo. Wano pangalaan ngay mo, ni Marituyang. Kat ururayan na jay sumaruno a payout da. Ay, ni paribadong ti umawat into no next payout. Saan ni Marituyang? Sa bali mo ti pangigas-gastusan nan. Nay, apay anagadu a tao amapmapandita barangay haul kwaraw. Ay, saan mo pa yan amuan? Pay out manin ita. Na, apay ngay nga awan tinang ibagbaga kanya ay mapanak man. Ay, saan ka na mabali na mapan na natuyang? Tapay asaan? Kit no naggapo ni tata badong dita. Iso tinangawat iti kwartayaw. Ay, sana mabalain. Awanang, inalan ni tata ba daw? Ayan day tabataw. Nakapalingki account, tuyang. Ayan di kwarta. Awanin na. Hangam na ado ti kananta. Gimolpiak iti bugaw. Awanan tinabatay. Kasanungay da ito'y buo ko anaskan nga isublik ijay parlaw. Bayang pay lang day tabuk mau. Sa nabalay, pumangit ka. Basta saan ta, mabisinan. Mapan ka man kiti gumatang itirikadaw. Marituyang, yaw awat kon dagiti Ricardo agat gatangam. Apa di mo pay lawatan? Ay gaya, maray. Umisim ka mat Kasla napukawan kan iti kwarta. Talaga napukawan ak maray. Kasano nga maum?
Kasta kamot no awan makukwartam. Madlaw ang nakalidliday ka. Ay namaray, awanon pagpapintas ko. Pumangit ak manang. Mala, ti importante, addan bagasyaw, maray. Ay nanatoyang. Una ti taraon nyo, sakbay ti pagpapintas mo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binaway. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.